Delhi AAP Party sawrkar malak na le an na tho tha chi hrang kan tar lang thina state puitling an ni lo awanga police le law and order chungchanga thuhnuaia han nei lo thu le Union Home Ministry hnuaia mani thu te po kan soi thin Delhi khawpuia hian kawng hrang ma son mek la in India rama hmeichhiate chunga hleilen na le poi khoina thlen hnem na ber khawpui ti a hriat ani a chuti la in law and order le Delhi police te an thuhnuaia ha lo chungin Arvind Kejriwal-a kaihhruai Delhi sarkar hian a theina kawng hrang hmeichhiate himnan na han thokin ruah manna te po an siam ve zela tuna Delhi Commission for Women phei hi chu rampuma Women Commission zong zinga na thoknem ber le hriat lo ber an ni nge Kumin International Women's Day March niriat khan Delhi Commission for Women huai hotin ramchunga hmeichhe chuan omle choimoi phu te choimoi na hun man ani a he hun hi Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Social Welfare Minister Women and Child Development Minister Nibok Rajendra Pal Gautam le Indian Air Force Flag Officer Air Marshal Vijay Pal Singh Rana ten an man puya he huna hian hmeichhe choimoi phu te maini lovin hmeichhiate hum him le choisan konga na thok tha mi then khat te po choimoi na hi hlan an ni ve a tuntuma hian heminia Delhi Commission for Women Chairperson Swati Maliwal-i Thusawi Delhi khawpuia hmeichhiate himna na Delhi Women Commission le sarkar na tho hrang te kan ngaithla don ani International Women's Day pualin invain chibai ka bukin he hmuna hian kalo lom chewa Chief Minister Arvind Kejriwal Minister Rajendra Pal Gautam le Air Marshal Rana ji te abik takin kan lo loma cheu kumnga kalta chung khan Delhi Women Commission hian natam tak thok turin kan be chara kumnga chunga khesnuai khatching fel thei commission chun kan ni kan Hmeichhia Women Commission khan kumriat chungin kes pakhat chi an ching fela kes pakhat le kes nuai khat chu han khai khin te u chu kumnga chunga rim taka na kan thona chuan keima chau hi amo phur tu kan nilawa kan tim pumpuin rim takin kan thok ani 181 Women Helpline na tranga kan phone call don te zinga kumthum chungin kes nuai li sing khat le sanga zet kan bo zuin action kan la a hei ringot po hi commission dangte ta na chona lian takatling पूरे देश की महिला आयोगों की टीम पूरे देश के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ramchunga Women Commission hrang le Women and Child Development Team 10 Delhi Women Commission Helpline na tho dan hi an ranjir chiang thina Delhi sarkar en kol na hnuaia 181 helpline na hian phone call kan don vele team pakhat kan tir chuak nga la meiche tan pui ngai le chan chuak ngai te an va tan puin an va chan chuak thin chutiang ti thei tur chuan network lian tak le thatok tak mai kan mamo a tuna hian motor somni pathum le councillor somruk paruk kan nei meka chungmang chuan meiche sang tam tak GB road le spa sang le mun sang atangin kan chan chuakin kan chua zalen to hetiang hian ke ni chuan thei top chua in kan thok zela ma se heti taka kan be chung hian a hlotlin na tluan tling kan hmu em tia kan in zo chuan kan la hmulawa tuna po hian tho tur tam tak kan la nei voin po hian Delhi hmeichhiate rilru a lo thon na le him tok lo ria wa in hriat na enge motak chu hala om theu mai कि इतना काम करने के बावजूद क्या हमें पूरी तरीके से सक्सेस मिली है नहीं हमें नहीं मिली अभी भी हमारा काम बहुत ज़्यादा है आज भी अगर दिल्ली में एक लड़की है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं मैंने chumi tire tur chuan na kan thok renga ke ngei po in cho ngein sarkar lai pui hi tum ni kalo nor ve to ama sa jok chu Delhi hmeichhe no pang thlariat mi rong taka pawng sual ani wang ani a kumtling lo no pang pawng sual tu reng chu engti kong po in khai hlum ni ngei ro se ti in kumnga kalta dai atang to khan sarkar lai pui hi kalo ngen to thina chutia Delhi hmeichhe no pang thlariat mi rong taka pawng sual ani le taka chuan
kathil phut ti hlo tling tura sarkar lai pui nornan tiam chin om lovin cho ka ngeya ni som cho ka ngei ni in sarkar lai puin no pang kum tling lo pong swal tu chu engtikong po in khai hlum nge yan ni ang ti in dan siama hei hi vo in thlenga Delhi Women Commission hlo tlin na ro pui ber ni in ka hria मेरे अनशन के 10वें दिन पे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और ये कानून देश में आया कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सजा दी जाएगी। ये दिल्ली महिला आयोग की मुझे लगता है आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। कानून आ गया, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने अपना अनशन तोड़ा और ये सोचा कि अब क्योंकि कानून आ गया है तो कुछ तो सुधार होगा, क्योंकि मुझे chutia dan thar siamani ta ka chuan ka hlim hle a dan thar siamani mai ba ka sarkar lai pui hian thil tam tak min tiama rampuma fast track ko tam tak hon ani tur thu le police officer tam tak lak bel ani tur thu te po min tiam chutiang ani wang chuan ka chok ngei ka ban sana ma son na tam tak kan mu ngei ka be se ma se kum ni nu loka angai te bokin harsat na pa ngai bok Hyderabad ta Hmeichhia pakhat rap thlak taka ahu hawapong sualin anung chunga hal hlum mani zuya chuta tum ni nan cho ngein kanwar le a ni som pathum cho ka ngei nu in sarkar lai puin rampuma fast track court sangkhat aya tam din arem tita a मैंने ये देखा कि 2 साल में फिर वही हाल, फिर वही समस्या, फिर एक हैदराबाद की लड़की को बुरी तरीके से देश में गैंगरेप करके जिंदा जला दिया गया। तो उसके बाद मैं फिर अनशन पे बैठी। इस बार मेरा अनशन 13 दिन चला और केंद्र सरकार ने ये माना कि देश भर में 1000 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वो सेटअप करेंगे। अब वो लड़ाई हमारी आगे चल रही है और दिन में तुनापो सरकार लाई पुई chu kan lanor chun zom renga Delhi ani emo ramchung mundanga ani emo nitin mai hian pong swal ala thleng chun zom renga chung pong swal tuar tu te tan chuan Delhi Women Commission hian a be chun zom zel bok Delhi a Hmeichhia kumsom riat paruka upa pong swal ani a chumi tan chuan Delhi Women Commission hian kan beya Hmeichhia no pang kumlimi tan pon theto pin kan be mek zel bok vo in hi hmeichhiate ni ani a ka thu soyero ngaithla ka nuam lo viawin ka ring ma se ni tin ni leng thak thak maya pong swal tuar tu mi paruk mi som ti velte nena hanin mu thin chuan chutiang thu kan chung rila om chu kan soi chuak lo thei si lo काम कर रहे हैं। आज विमेंस डे है और शायद मेरी बातें बहुत कठोर हैं, लेकिन हम दिन भर 6 रेप विक्टिम 10 रेप विक्टिम इनसे ही रोज़ दिन में मिल रहे होते हैं, तो यही बातें जो अंदर है वही बाहर आएगा। पर आज हमने एक अलग काम करने की भी कोशिश करी है, जो कि 2016 में हमने सेटअप करा था। ये हमारे मासे vo in hian thil dang lam deuh pakhat sangni som paruka bul kan lo tan to awat sem te po kan han ti tel vele thei ani a he rama le khovel puma hian thil thalo le mi thalo chu tam takan oma mase vo in awat kan pek te hi hero dik tak te in ni a in nun hian kong tha tam tak min ko mu a thinlung takin za na chi bai ka bu ka cheu Bollywood actor le actress te hi hero an ni kan ti fawa tuna hian Bollywood actor pakhat ron kalta se thalak pui turin kan intlar sup mai thei mase Bollywood actor emo actress emo ni chau hi hero ni na ani lova katan chuan vo ina kan zinga thu choi moi na kan hlan ho te hi heram ta na hero dik tak te in ni a in va in ka chuangin kalom pui em cheu ani बैठे एक एक शख्स मुझे लगता है कि एक इस देश का सच्चा हीरो है। मैं दादी मोहिंदर कौर Chief Minister Arvind Kejriwal po wartakin kalom non le du a Delhi Women Commission in naro pui tak tak a tho thu vo in hian kan ngai thla a ke ngei po in kan ha tho then khat ka hril chewa hetiang zong kan tho theina chan chu Delhi mi pui ten sarkar thiang hlim kan nei wang ani Arvind Kejriwal hian ka aya Hmeichhia dang tu po politician dang tu po Women Commission Chairperson atan hian a ruat theya chu state dang Women Commission te kaldan tlang pui po ani mase ani chuan ke activist himin ruata tin hmeichhiate ta na hlok na tak tak thlen turin tu ma hlau lovin huaisen tak le ti tak zetin thokang che
ti chuan Delhi Hmeichhia ten sarkar le women commission in an tan hna a thok ani ti an hre theiang tiin huai sen taka thok turin min fui boka ये एक ईमानदार सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी मेरी जगह किसी और पॉलिटिशियन को भी लगा सकते थे, मेरी जगह किसी और किसी को भी लगा सकते थे, जैसे कि पूरे देश में महिला आयोगों में नियुक्तियां होती हैं, लेकिन उन्होंने एक एक्टिविस्ट लगाई दिल्ली महिला आयोग पर और उन्होंने मुझे ये बोला कि बिल्कुल किसी भी से डरे बिना किसी समस्या हर समस्या से जूझकर ऐसे काम करना कि महिलाओं के सच में कुछ फ़ायदा हो सके, तब लगेगा कि हाँ दिल्ली महिला आयोग में कुछ काम हुआ और हमारी सरकार ने कुछ काम किया। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी एक मंच दिया, इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी और पूरे chutianga mo phurna sang tak le lian tak min pek awang chuan war takin lom thu ka soinon le a nga chungin Delhi Women Commission in kan ma mo a kan puna piangin voi khat ma min thlau thlalovin min tanpui chara National Commission for Women rampum huap Hmeichhia Commission budget po Delhi Women Commission budget zâtve vel chawani ti voina ka hril thei cheu hi kalom mani bul kan tan laya kan budget kha cheng vai bel che thum mani a tuna ero Delhi sarkar in vai bel che somli a min ti pun chau saka chunga wanga hetia na thok thei chau hi kan ni। आपको बता के बहुत खुशी होती है जो देश का राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, उसका बजट भी हमारे बजट से आधा है और जब हमने शुरू करा था तब ये बजट हुआ करता था 3 करोड़, आज बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने हमारा बजट करा है 40 करोड़, तब जाके दिल्ली महिला आयोग काम कर पा रहा है। और ये अवार्ड्स के लिए भी kanawat sem tur chungchanga po hian rampu mina kan chuan tur le an chanchin ngai nom kan ti the tur mi zong chuaka chutiang mi chu atam theiang ber awat pe turin chief minister hian mi mal takin min nge na chu thatakin kan hlen chuak ni po in ka hria Delhi Hmeichhiate tana bas chuan man ati free awang hian lom thu ka hril non le du boka he scheme awang hian Delhi Hmeichhiatin in engti konge motalin hlok na kan hmu thewa kan lom ani tin Delhi veng sang CCTV camera vua ani te hi kan chhor tangkai boka tun hnai maya khan Hmeichhia naupang kumriat mi Delhi a pawng sual ani a chumi hnuwa rong taka tha zui ni in arwang chu chandarin Uttar Pradesh a pai ani a chu pawng sual tu le twal that tu chu CCTV thala ka tanga chui chua ni in man chua ani a chutiang chuan ni tina kan case boy pui tam taka hian CCTV camera tangkai na tam tak aron lang chuak zelani Delhi transport bus ate bus marshal da anni boka he himason naro pui le lian tak eng sarkar tan po a malak na lian tham tak atling ma baklen tur tam tak kan la neya kasoyang khan sarkar lai pui hne na tang po in thil ti tir tur tam tak kan neya Delhi sarkar tan po ti tur tam takala om chuti chungchuan Arvind Kejriwal-a chunga hian abik takalom thu soi ka du achan chu ana thoklai hi voi tam tak ka hmu a na tho tur dang tam tak ka ra po buai tak chung po in kan har sat na thlen ang te eng anga har sat na lian po ni se min lo sut kian sak zela Hmeichhiate kaihhruai ama mutura ka kal rengin minit nga po nga hin na om ngai lo तो ये देखा है कि अगर कितनी भी कोई कठिन समस्या क्यों ना हो, वो चुटकी में उसका निवारण करते हैं और जब मैं उन्हें महिलाओं को लेकर अगर कोई भी इशू पे लेके जाती हूँ तो उसमें मेरे को 5 मिनट भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो काम ज़रूर होते हैं। सर आपको मेरा सलाम, साथ में एयर मार्शल hengte awang hian zana chibai ka buka tin voina hun hlu tak senga he hun min ron man pui tu Air Marshal Rana ji chunga lom thu ka soi boka Indian Air Force le a officer ro pui tak te tin Air Force mai ba ka Air India Delhi Police le Indian Army officer ro pui tak te in zawa in kan chuang chewani Rajendra Pal Gautam po kalom non le a ama hi Delhi Women and Child Development Minister ani a mase minister ain minarana angjok afelin midang ta na in hong a har satna enge monena ama kan pana piangin min lo tan pui nge thin
invite chunga kalom ma pathianin malsom theu cheu ro se jai hind. राजेंद्र पाल गौतम जी का भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। ये दिल्ली में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है और मुझे लगता है कि मिनिस्टर से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा एक आम आदमी है और इनको बहुत अप्रोचेबल है और इनको जब जब हम इनको कोई समस्या लेके जाते हैं ये ज़रूर हमारी मदद करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय हिंद।